Rende Mario me Jesus Mario mecânico rosa Depi na tsena kawai ka padenja hiano pichanap na impanza depi na wapieta tsena kawa maghoa ni Deus yako tsutsa riada semana kenhe hete numano pieje kani pasio ko katu numano agradecer que hiano pichanap himaka penuni ni Deus yako no pichanap katima nuka ari Deus ka dak pano ri he ko apino taita ka no kai ti ko ri yako te no pichanap panza depi na numano no kai ti ko ri na ri pedzuketi ikada wapezuka na kuwakada kana peza repanaha kuwakada waka ripeza to wakazitaka wa ama watataka deusine panta deus watataka pinha de pinha kada na pinha wai kana pizanhanu chana padenya ripiatsa wai ni wakwamitsa pia bensori wa família ni a pizza piwa paka wa heko apikwam pikeda wa mwa ne papia kuna kuri da semana que ko me kajo taiti wa pezuka pia wa pezuka na wakachena pe hete panza de pinya wa kapaju ko me ko taite wa kada kana peza re papia wa diute na ko kada pia tsawaine pimete hana kuri pe espírito santo ni kazunta tapinha cristo eptena na ko amém Nukchanape wakinyo wale ka imete Bíblia ni nukchanape na chega pe Bíblia ni wakinyo wamete ko a Bíblia em São Mateus capítulo 6 versículo 33 ali kai tika zoa ishiu tsa kinyuente hita kai kare wari pijikawa na kolerin Deus ishiu tsa yuma ka zaku liwapinta ki machadari iwapinta ki machadari kare jiko hente na watsari kadaka shiu pime kwakatsa nukchanape he likai ti wali uri hwane de Deus Kete wakinyo wamaka wakadaka na peza repima na wakadawaka rihe hwane de Deus. Nukchanape hwane wiki na ikaperensa wali rihe wani wanake wakadaka wamari wadzikataka. Ikapa kereja. Wamakada wadzikataka wakadaka ria dahe kwa pikihe wadzikatani rimutotsa wali ukadzoha wamakapizu wakinyo wakada wamaka wadzikataka rihe dihe kati. Kadzon no kada wan hishu pa pori pe ne tapishu pia kaju pideni kinike ju pia igen ga te kinike ju metsa ripeza ri kinike pishu ta pima ka pinha o hete ko pideni ju pequeno a pima ka pia ka pizza ri ta pinha o pitai ta ka pishu ka hiyo dot no gchana pe hari kada na kuwai ka kaduna tsaka hawa panari ko wa pinte wan ko kyo kinyo ri wa denika o wa ka wa pita wa zawa o wakapa wakichinda kwa karihi wamali wadzikataka hari kadana kuwaika nukchena pe kwapi kwami wa ne yuki na wali ukarihi waniwana ka kwaka ruhi wamali wadenhika karika juawa kwaka jua kaiteji kadunada rihi kwapi wali nukchena pe ne ni rihi waniwana ka ni rihi wamaka wadenhika kwa kadaka we makadana ko he kwapi kaduna tsakawa pori pe pedaria que na pia pinyiwana na nakite na pia wali palito na nakite na manu pedalinha kwa mesmo só pia mari pitaka pinho kazunatsa ka só hinhajo kazunatsa ka pia bia ko pikazgita ko pinyiwana kwa midali escola ri que pia pikazgita ko pinyiwana kwa midali kari pia mari pideni kare kare jo me quase pia mak no kichena pe kazunada li wali rinhe kwa wali umitsa waniwana ka kwa ki wamari wadzikataka he kwa pe nukchanape pauri pe hwande yuki nai wapezu wakaiti gazo no happen no família ni ka katsakana kaidari paga no rio ni na pedre pima na kwa kada ko man pori hema kana kaiti kana ne wi kazuna metsa nukchanape wakaiti ha paninsani Metsinya me uheta tempo yame ka pedago hana pizza nyame nakai nukai tika pizza nyame na nyame kana kai dari pa ko ri wa família ni nukchanape metsi ka pedaka pansa ha katsan nukchanape kana kai ji wa kai tika nyame kada ha pedali wa kada kana pizza hikwa kada wa kana wa kai tika kadzon wa kai tika pizza nyame tsa ha pedali wa kai tika nukchanape wa kai tika da wa família ni garin kana kaidari pa wali tsa wadzene taka tempo wali tsa ka pedago kana pizza wali tsa wama ka wa machiata kana wali tsa wama ka kadudar tsa wa wapa kana nukchana pe katsani kana kai jo piente ka panza nukchana pe wakada na kuhi Cristo Jesus Cristo na peza repime na kwa kada ka kadzuna hatsa khafa Pori pe kadzunu kaitika pizza manu pe hwana iki ne wa pezzo kaiti no no ka tensa no kale o Cristo na
Noi pensa Cristo, mas não tinha nada manupeu ali ha baniwa nai koripako nai. Wakau hiawa nyamet sawa taga Deus ini. Wakau hiawa nyamet sawa kazita ka Deus ya kuna. Wakau hiawa nyamet sawa kanta ka risi wa minari. Wakada na kukalikawa nyamet sawa pinta kwa minari. No kuchana pe nyamet sawa taita wakaiti kana peza kanina kwa kada ka yamekada wa makani lima kawaine. Yamekada wa makawaka risi machada. Yamekada wa hwe makalia ko he ko apikwam. Nukichana pe kazuna rihe hwane wiki nai paoli pe we makada no he ko ap ikametsa paoli pe nukichana pe wa kena wa madi khwa raketa kena kai wiki na wa ne wa hietaga kena wa nukichana pe wakapeni manupa na ne wiki nai kazupe ne ma he ko ap kazona ne makapanitsa mas na kaiti ke he pagape kana na kaiti ke itau nya kape ke igreja likona metsa aha ne ni pezami kena no kada wa ne shipo kamena na wana kansian kamena wana ka pastor ne kamena na wana machetaka ko metsa no kichana pe yametsa ha pe dali pezukete ki kazuri hina ha kazuri na ka hanu kichana pe wa hitaka katswa wa hitaka ka imarina wa ma wazakate kazudari bli Deus no kichana pe wa minari yametsa kazudari kelimari wa nya yametsa liumin ka wa makani aha kana kai kadana gutsawa riuni metsalima ka wa makani wakada kana pezalina kwa wakada kadzudalitsa lima ka wakada kana na pezale pime na wa opinta ki na wa manipe wazakataka na wa deni kare na wa família ni nukuchena pe katsa Deus Jesus Cristo tá tarigawanya reda de pinya ke nukuchena pe numa no nhata ko kapa kwame kari na ko panna rihe Jesus Cristo nhata ko kapa kwame kari rini wanaka kwa akili nyuali kwa kikana kaidari parisiuri Jesus Cristo ukatsani wakinyolo wakapaga São Marcos capítulo 16 versículo 9 primeiro kana wakapa wakazitaka wakapakana kaidari parisiuri Jesus Cristo katsani rihi kamatikanadari nukuchanape São Marcos capítulo 16 versículo 9 Jesus Cristo yakazami rini kwa jijikite likaiti kazon hete rini ukazami jijikite domingo likudepiato likinyuenta likatinataka kwa juli shwa Maria Madalena shwa lipe kupiariu 17 karite na imati pe nukichana pe kwa meshupa Jesus Cristo yame lihataka onali unaha likazigatakare kwa meshupa Jesus Cristo yame lihataka onali unaha talikanati Roma exata kwa mishupa Jesus Cristo yame alihataka unali unaha fariseu na inaha ide kapi igreja liko kwa mishupa nukichana pe yametsa kwa mishupa ima kana kaidari parisuri Jesus ikatsani naha kama chikana pe nukichana pe wakada kadana ko hema wa ne kadana ko kwa kihi kana kaidari parisuri Deus na pezale na kwa kada waka wa ne kadana ko haka ni haka machikana pe nukichana pe hani po wakati mataga ko Pauli pe no kaiti va preciso panza de pina ri Deus ya piano kuchina ya pienta kaita na marca kanha pichena pe Pauli pia pienta papai te ka pia heko pe Pauli pe mati pa na kaiti pinya ko na happy família ni so rapinho ri pinho na happy ni pe Pauli pe na maka pa pia heko pe metsa numa no kaiti ke Jesus Cristo ye pitana na ko pia no kuchinda pia no kuchidoa ikatsakana kaidari paka Jesus Cristo si pia hani patsa pikete carinho rikadaka kawa Mario mekajoni kadzukete no kuchena pe wakapa rihataka karikinho ajurio shoha ka rinyo kazami jikete shoha Maria Madalena ikata shoha ri macheta nita pia kanaza na demônio ri mutuitanita demônio na yuza no kuchena pe katsal wataita shupa kawa ke Jesus Cristo si na pedzale piume na kwa gadawaka wakapakada na kulimaka karinhi lipijikawa limaka karinhi lizakare hani linyuka rohe kwa pijikore likadaka runanyoni waikete haka machikana pejlikaitika pizo Romanos capítulo 5 versículo 8 kamachikana pejikadana tsawa machi pejikadana tsakatsawataita shipa wane ha pedalika liumaka hwa na pedzale piume na kwa gadawaka Nukichana pe katsanihi kana kaijuane ka cada semana aqui nyamentsanone ko kapapi ko me kapapia no kichinde nyamentsanone ko ngarin picare nyamentsanone ko kapiwa pienta que remetsa numari no kaiti que Jesus Cristo e pitana na ku
Riada semana que precisa piane que Jesus Cristo pedzo que pia hanipa na taite pa na pichena pinya me kana pedzo pia rita jo taite pa so pini yame ka jo pedzo mache pia so ria kan ri pini jo ria kan ri pani jo na kana pienipe metsa Jesus Cristo e pedzo ka pia e katsa pia rio manda ka e katsa pia pikete dari linho marium Jesus Cristo no chena pehete panze he zamada chupa ya que tu numa no gaite gori wana kuha ka machikana pe ko kiwe joitari na pezar pima na ko gadauga no chena pe kwa kena pe je waka pagada na kuhonia ha ka pada pe Jesus Cristo na peza na ne que Lucas capítulo 5 versículo Lucas capítulo 9 versículo 59 rete versículo 60 zaka waka panika zonha Nente Jesus yako a pepa shiu, pinho no pumite, metsaria curi shiu, picada toa no aka, no apa, no peco no niji. 60 e caiti casal, nente lia curi shiu, picada na mariu me peju peco, na zajo pe, mariu me peju. Metsapia piaka picadzicata, rinaco rin Deus e pijca, no pichana pe huanei que nai, coagarin wakadari, na pezre papiu mena, coagadauka, e casanirihi, huawaka wakatsa. Waka no chena pe ikatsa na hernardo ne prioridade que katsa kana kaidari paga rin hwa ne que wari wakatsa no chena pe katsa rin wa machika na ga kena we magada no to heko apijo katsa no gaiti kapten wama wa machiata ka wa wakatsa wama wa wenta kana wari una ko kada wa wari wa zajo pe wa wama wa kita wa kadzigeta ka wari na kuin papeja heko apizada wa zada watsa wama wakadzigitari na kuhin Deus yako wadzada watsa wama wakanta kamachia wadzada watsa nukchenape ikapa keja ikapa nuina ihe nukchenape kadzu dihan ewikinai kadzu pejuhan ewikinai yametsa wamin ka wakadzigeta kana hapadawa yametsa wamin ka wahyata kana kapuna hapadawa yametsa wamin wakichinda kana hapadawa kuana kukatsa panzehe nukadawa ri Iwa pinta yane wakadaka ruhi Deus nya midaritsa wakapana pedar na ko gadawak dug chanape zaikai nari makawari zaikai nari makawari makwada dug chanape kazuna hwa harikado durin char garin Jesus Cristo wananita he ko pikome hwa he pagarin ria pepe wanaketika Jesus Cristo ne waka joli pumta metsa ko wakai te Jesus Cristo yam pator likono apine panze ma kana gai patono kazita ka kana kai to no formari ka kana kai to kainho kana kai to no maka no pecado ni hete no machaga na igreja liko no chanape ikazuna wadita ri yakuti wanakuwakatsa metsa no chanape Jesus Cristo riu mariki chindata ka riu marita ka riu zari wa machikana ri waka daritsa wakinyo waka joli pumite hete come watsa hepa ka come watsa piepa ka Jesus Cristo piano que tinda Kapa watsa piaka na desculpa rishu numinarika na kai pato no denga ri não men tama chapia ko ria da semana que rina ri no kinda Bruno metsa nyam pato ali ko no riu kana kai to no denga ri kana kai to no machata ka ri no chenape nyame watai ta kadzuko ha nyame pitai ta kadzuko piaka Jesus Cristo isso piano kinda wakazikita que ria da mitsa ali wakapa come que Jesus Cristo wapaga hwa he ko apiko hwari nipe kadzon hari kadzurin rani rin wari pari ya kada piari za dujuma he ko apiko amiri wapaka hwa wakajuri wadia kajuri ka senteli machata kajwa no chanape numa no kaite pagwari apada yako tetanko rinaku rin Kwame ka kanaka iko hai ka daga pecado de Jesus Cristo na kanaka i wakadaka na pedza reni rin Juanes de Deus na pedza repima na kwakadog. Katsaneria versículo que eu alejo piqueta no Kitchenape, São Mateus capítulo 6, 33 e uma carinha Deus e pije kawari kaiki na pedza repima na kwakadog kaiki no da ko reunião ha wa ko likiu he makajuko ngaria ko machari kaiki Isu tsakinyo ayuma ka itarikana ka Deus likaiti. Nakchanape wahri wakata na kuwama ka okinyo ka watarikana ka Deus. Wari utsuwama ka hapeda linuminari. Ripeda topia ka pikinike jajuku pitatari numinari no akotsu no kinike jajuku panza. Numinari ria tanuma no wenta ka kome piane. Ikape iha no kchanape no ai kichinda yan hincha manupeka tsojaja mika no. Hete tsurar kada nagu panu chenape nyame patai te padini ka ko kada ka tsurar kada nagu pa nyame dari tsa pikai te risuri pitari kana
Nyame pitaita pidienhi kapada kawagadaka nyame kada pia pikaita risha ati pia ka rupidaka peshuta pikaita no minali no gatondaka. No kchanape kadzonari liuma liwaini li fani de Deus liuma ka wahli ka wane ka kadzonha watarikanazo likadzonha yani kaita zuwaini kadzonha wakichinda ikapensa kwa kakichinda kadana ko hawani kadana ko ka wakaiti mitsa wakichinda no kichinda no máquina piuza dança ali copo dali paria nem que rupi máquina no que tinda no que toca zuleta capia que noine kadzuna ri Jesus Cristo li uma kawakadaka na peza ali pia na ko kadawa pia wali pari pia wali parupo poli pe kadzunu gaiti kapizu fa wa kita wanina iwa nyame peretsa watata diuzine nyame peretsa wama rinya ya heti kadzukete poli po wama wakadzikita katsakau nyame peretsa watata he marinha kadzukete nyame katimo fa no que tinha para metsa wata tradam te Jesus Cristo ne yan hekete pinhata no kapa kari ko ka no dinhi ka pikape wakada kada na gumita machia ni wa pizawari hete machia mtena mutugori na ko kada no que tinha para Salmo 37 versículo 4 likaite pimawa daka Cristo ne likaite hente ria watsa ri Deus likada watsa piuketa ka pizakata na pikari umani pelikai piwa heita Deus na kuria no que tinha pe wam rio tsawama ka wakadaka pim ri wa pita kri wa ne kika Deus ine wa taita ka juakita kri i wa pakaita wa pizoli wa pastor ni ri ya ne kaita wa naku kadzuli kaita ka Salmo número 23 versículo 1 ri atsari no minali ka katsari no pastor hete li pomtots nyametsa ko padaka na kai no ri kaiti no que tinha pe no manu wazaga ri kadzaka te panza de pinya no kaitika no o kanaka i wakadaka Jesus Cristo o aminali Deus na peza ali pima na ko wakadaka metse wakaiti kada na gukadzu wali tsa wakaiti katsaka kanaka i wakadaka na wakichenape na peza ali pima na ko wakadaka katsaka na peza ali pima na wazajone na peza ali pima na waparatani na peza ali pima na wakinikije na peza le pime na ikadzika wakadzika heti no kichana pe kanaka ipia no kichinda pia no kichido yametsa none kwa panza hitali pikare yametsa none kwa panza pikadari na peza le papime na kwa kadawa pikare metsa riada de pinya ke riada semana ke no mano kaite pesio kanaka ipikadaka Cristo na peza le pime na kwa kadawa kanaka ipikadaka na ne wiki na pikichenape na peza le pime na kwa kadawa kaku pedaka rupia pitata pima kwankana pima chiata kajuna piwa pakajuna pienbe pitaka rupikari wananaku piuma karupizo metakana hete no matsakano gaiti pesio piano kichinda yan hega dinarina ku Jesus Cristo bori pe kaju pa piega Jesus Cristo pomte kaju pa pikaiti garia kuna Jesus Cristo no kichana pe Rihe no zakatari no ai kichinda nyametsa kwa kipija no pedzo no kaitikani nyametsa kwa kipija poga mtano nyame pastori pija no nyame no ancião pija no nyametsa kwa no kichana pe metse no é para por Jesus Cristo kaite joaka de karuhi liako pima na riuna he kwa pija ko pija hete na ke takaru ne maka piu ke takaru pima ka piano kichinda piano kichido himakaite no nyari yakote kanakaika pikadaga pikalo Jesus Cristo na klima Jesus Cristo Maria mekena ni pikete korutsanak panza no tchana peka essa semana santa que panza sexta-feira santa na mano peka meio que repa kapeje piwa pinta pian recômica Maria meka Jesus pikete piwa pinta pian recômica Jesus Cristo yoma ka dzumetaga pia pikete piano kichinda pikete piano kichido nyame kanakaika pita karin pinakoligo Pishuta pima piane rapidarica Jesus Cristo li pedzuka pia. Pishuta pima piane rapidarica kama kaidari paga pia na pedzare pima na kwa kadoka Jesus Cristo seu pia no kichinda pia zaka pia no kichido. Deus e abençoe hani passa pia. Gente fia da semana aqui no wapa pia no matsaka no maka ina ia no tchena pe come que eu que tá canana com na iaco tipis no iaco tá no telefone de 92 984578718 no taita gronone ka kapayu ke ta katsima ka kapa harami katsima ka yakuti poli pe papiano que tinha tsaka poli pe carro pikai ti pitai te pisga no yakuti no kai te ka papi ma yakuti nhoa pizza wa taita ka wata uninha karina ko rin hiane que te pakogat Deus te abençoe ha pakogatsa watata Deus ine panza Deus watata pinha wataita zamin foi makapia ko na pizza no tchena pia tsawani pakogatsa
Pia abençoa hua pia opa hua. Pika cinda hua. Pika da wama ka wakada pia hua nis Deus na peza le pia mana ko wakada ka. Pika da he kwa pikuami wama ka wa minari ka pia. Pika da wama ka wani ka pine, pika da wama ka magri pia ko. Pia sana inanu kichanape. Pika da Espírito Santo kai tika na hape dali ka pipezu kana, pia uma ka pizu heta kana, pia uma ka pimachata kana, pia uma ka tsaka, pia wapa kana he kwa pikuami. Kadon tatapinay, Kristi epitananako.